lên giờ phải anh chỉ mấy việc ule in local kim thằng đấy bây giờ cần lom chắc chết này với nãy hiện cần president Hovin party lama cần thọ quy tele Sorkar lama cần thọ quy minister thế này cần hành chỉ hậu này tụi chúng cần gì nãy hiện in bị bôi mọc xóm lệ bạc khát cần mua kan mu du tak te ro chu campaignin an lo bo loma prime minister por Russia ramazin de ani min khan aron thleng chawa boina dar som pani vela airport thena Russia chu ma chuanin in hun min an siam sakrama kan mo no mer prime minister tu pin zinga anitani chuan home minister te cabinet secretary te Chief of Army Staff te, Director General AR te, Piyush Goyal, Commerce and Industry Minister te, tin Punitin Jairam Gadkari, Ministry of Road and Transport and Highway te, tin Defense Minister Puras Natsingha te, Sajan Singha, Additional Finance yan, kan kena karuma minun pana, ehi kan ramtana tongkai takania. In USH ho mana USA kan ju kalchan weber pakhat te nen khan ani ko minon huwa engemo kan machop lakal zel kan soi hoba chung chu engenge ni kha alotin ma chuan la puan fi lo ni seng kan tia ken chuanin sang kan ju muwa ta hian kan thu ju khen te a chuan border hubs he Myanmar Ramri le Bangladesh Ramri kar hian kanin sumdong na tur mun som pakhat nei kan tuma chumi chungchang chu kan thena ten unati yanti he en project emolosiam ta silamin ama suma ati masak angaya azo felvek nuwa khan asen so za som ngau ka anron tum sak top mai ni subsidy in ya tha maya Commerce and Industry Minister ne ka han bu na chuanin crores ali India ramtan an lo da ta chuan kemi pon kan du ve kan intia ma se Mizoram atangin project pakhat sia kan la thelu ve a hey in ngai poi molo ni hindu vak le ne pakhat chau ni deal ni an tia e kan ro ti don chau kan tia chuan crores ali som nga le pathum min han pe ve ta kan lom khopa hey nepfi he project appraiser ti tu turania kan thalai te industry lama tui hian bo chak selangin project siam thuai selangin atam theyang per hi mantrang kai atha in country ani chu anti dar zau tan po thle in country tin tuna hian kan NHIDCL executive director hi soldon nai to chu bang chuan aio executive director thar min peturin minister nena kan ngena tin ami mot minister nena kan thu thlen hi tun ma kan na thlen ngai mi lo ania Mizoram kan kong atsiat ma zia hi enge chan kan ti chuan conventional systemin kan lakala bituminous pavement kan la mana wang hian tuiang am silowa thala reilo sia working season attempt sia chuwangin alkabramanga pavement siam hi min ti top sakru hei aya hianin rigid pavement kan duani hei hi Mizoram kong lai tu zong songin BR1 niamo NHIDC lan niamo step PWD niamo concrete hemi rigid pavement kan ti cement manga ti effect ni to selangin ti chuan fur tluanin na kan thok thei tonga atlo zoka a repair tur awanga atak taka chuan atlom zo kan ni kan tia nong tokin kan han suya min pom sak bia vin kan hria chu kan lom na ani
tuna tlang hi chuanin tuna kan han soita ang hi an ron walk out anga rigid pavement lir hian kan rama na kan tho thei to kan bei sia amaro chu ngai tua natura han thelu tir chau kan nia engtiang ne tak tak kan man thiang kan felo ani ten chu lo le chuanin pu Gadkaria ho hian India marchak state zong zongin highway review meeting kan nia ta chuan in chokin kan tia mi som ni pakhat thotan kha kan hunata nam ruat ania ma sengin kaman dong lo atuk le min lo ti sakram te ka zuktia atuk le taidar na min da sakta ta chuan kan chief secretary hovin le kan secretary dangte engem mosa kan suk tha meeting a hian kan zukal ve ta chuan kan buai pui ber vairen te tru sai rang in kar chumi kong forest clearance kan mu thailo wanga lai thailo omreng kan lan owner engem mosa ina poisa an ha mek kong zo te hial pon hang soi thok thok thinanga kha kan thei to pin kan bo zui zela meeting a hianin kilom zia kan soi fi Supreme Court in kan chief secretary nena chin feldan kong engemo a solution huturin anon titop maya chuan chief secretary hawa meeting ten neya kan kalmain heta kema hawa meeting kan neya ta chuan a solution ni tura kan handa hian kong dang kan mu theilowa forest in kan ramani an tia a diktat box ya tin ram nei tu ten thu nei tu tena pas mu mal tak an pe ka nei kan ni chia po kan pezel valid pas kan nei ni an tia a dik box ya chu so bang chuan minister ne na khan ka meeting a khan apani ni hian ni pomang forest ramani ti kan pomanga tin hemi te za thianin mani raman nei ni ti kan pom bokanga pom sak ve la ti chuan an pani hian zang dab dam in pek sak mai ro kan in ti ta tim tak chung le in thiam lo tak chung nei kan soi ni a chan chu India rama hian two entities mi pani mun nia NHIDC alin compensation an la pengai lo re a thiang lo ni forest an pek chuan land owners an peturen tolo ram nei tu ten pek chuan forest an peturen ni lo kha ni an dan kalin apania min pek sak mai lo chuan kong kan lai thei dong lo me kan tia chu kan in nor chuak ta rama ti chuan in NPV atan net present value forest lam chan tur hi vai mel che som kwa vel ani tin ram nei tu te chan tur hi vai bel che za som vai bel che sang kan le za vel ani tani chu min pek sak ve do na kan lom le ni ei hi tren khat chuan thil lom thei lo anga ngai nia ke ni pon kan an zo trina India ma ti an ti voi khatna ni an ti ve pathian ton puina kan dong na sa le ni tin ei sanctuary na thok te hi mi rolin lom man hi an mu thei mi lo maya a chan chu installment te in anon ti thina central hianin chu alo theng tlai sia a moi thla maya kum khada installment ni min siam sak to ro 50-50 in thren ula chu ti lo chu a boi thla nor sia nga ya kan tia mi rolin long la thei lo khowa central inan lon lo pek lo point consume inada ichuan consume kan lo pek masak chang te oma an rule et khan a boi thla ka an lo mani claim sia a hunan dong lo chuan an boi em thina chu second installment two installment me ti sak an rem ti tun mai ta na kan har san na poruk turin second installment no ja songa le pani minan sanction sak na bok ani then defense minister ne na hianin kan ram kong pui zong ki national highway ani mo state highway ani mo strategic highway min puan sak vectorin kan nge ani a chan chu
BRO winan laite NHIDC lenan laite PWD kan laite he to nain kan boy na bersu forest clearance ania khamia wanga impending ta rei tak tak ti thelo om anua a penalty ne na kan choi chok chok ngai ang chi tu na chu tiang su kan la nei lual nge nge a khatiang khania wangin forest clearance lak zia ngai laka hianin kan film deuh theinan dan thara hian ram ria tanga KM za boruak mela te in khatianga puan thei khania wangin Mizoram hi KM za bial chunga alu thei vek boka wangin khami changchoi khan kan kong pui jong song ni strategic highway amin puan sakru tin kan nge na chu kan ron tiange an tia kan lom khop maya chu tiang ni nuwa chuan Sorkar tan hianin clearance lakha har vak to don lova amar chu lak chu langai don thawani ten kan thlen le chu kan kalma saklama khan scouts battalion kan dila ma sengin kanan soya an ma ni lamin scouts battalion ni chuan chai naram ria zel an duty dona territorial army hiron deal so ro min tia tisuan territorial army kan deal ta a Mizo territorial battalion home and heart and tia chu kan dila Mizo hlang battalion khat army pa ngai ang thap tur kan ram ria duty tur Mizoram pona duty a thir chwalo tur ang chi kha hei kan han deal le a hei po hi kan lo in kan in ring viau ani kan minister defense minister hian CCS meeting chumiam ja chu cabinet committee on security tinani a chumi masabera chuan kalo pulu ngalange atini then health department lampanga hianin kano SD uzona thanale secretary pisang chiniten meeting na te anbakala te top anba chuana azara kolosi pa nursing school kan ne ku nursing college sa min lam kai sakdona aro pui kan ti khop maya chetan chuan vai be accessory min da sak ngal bok ani then kan VC tena an chan ve tu finance commission ina VC te ta na apek thin poisa kha Sorkar masalama khan alo tang rei dewa ti chuan sang ni le somni pathum thlin chin chau kha an lo la pe a chut wang chuanin kan VC te hian khotin hian an don tur ang hi an la dong lo na sa sang ni somni pathum somni pali zong zong hian la dong lo fai ta kani a chan chu amalama UC te an pek theilo na kha ni adal thata chu wang chuanin an don tur kha an dong theilo wa hi sang ni somni le pani somni le pathum an don tur hi bible se samthum panga ei kan han nok chuak boka emi an pek thei chuanin anulama chuanin kan ol samsot dona hita hian kan accounts and treasury director pima dongite an tangkai maya alom om hle ni emi konga hian ati chiale ati thate na oma ati thaber chu Gujarat ania anti thadna number za chu sing ni sang sari za sari somrup pali ania Mizoram chu zahni somni pali ni kan hanin thak zia chu vengana khati chung khan poisa chumi nan pe vele ta thowa te top kan chu angai ani tichuan Amit Shah hi kan home minister hi ni jana khan kan in huwa ta chuan kan han holding chungchang te kan soya in kan chief secretary hi kar le akhian achol to dona ai o hian u humlun mang tuna defense ministry secretary nilai khu civil aviation nilai khu kan han dila kan MP po hianin thei top lo chua zela ani khu India Sorkarin secretary nei zinga thaber te zinga miania an ui maya subang chuan prime minister po tukin zinga ka hrila home minister po in arem lowang ti chuan soi mia lova
kan lo ngai tuang le an ti le maya Home Secretary ne na kan telephone na ama hian adu chia lo ni kan ria an tia ama kan zota adu thu Home Secretary ne na an khen le a this one ka kan til clear ta deu leka ani he thailo ni point akmut ka dera ai senior housing hi short list lo siam ula chu mi short list atang chuan kan du zom kan thang venge kan tia ni ro se an tia chu Amit Shah hianin cabinet secretary nak tu ka kalau soi pu yang ati nge a chu tiang chu thilom je ani chuan cyclone Remal awanga kan torna sum kan la don theiri lo po home minister hian kan ron ti thuai toang ati a in police building le an quarter telen office top lu tup to le chelu tup to satlan na tur ma na kan thlen to kha kan han thlen le bok ani in USA kan zina kan zuk biak atekha elaya anon chowa an manin kan thlen na Mizoram House minon buwa ti chuan healthcare chungchanga hian healthcare system thade mai an lo ne ya Sorkar hmasa-in ma lo lak to na ADB loan kan ti kha don ahun to amaro chu don thai turin thila lo fel tak lova kan dong don lo ni ta te hian kan ria thai to kan chuana in khami kan don lo chuan kan healthcare system kan lo puan thina kha kan kalpui thei don lova a lui tu na mi hi athar kan thak ma chuan an chun zom ri angai dona chuwang chuan an ni hian healthcare system thadeu mai min siam pui thei ta kin kan tia kan han in dora Mizoram an ron chawanga kan health minister le finance lam oten an lo doranga chutia chuan kan kalpui don ani tin chimlama som airport pakhat nei ve turin build well private limited Noida mi te kwan min ron dora malar u kan tia an mani sen so turin chimlama airport pakhat siam anin huama chu an ron chawanga agreement te kan sign nga anti thei don chuan alomom viau tura kan ngai ani tin NBCC hawen min on dor boka ani central PSU zinga lian ber pol ani a chu chuanin koi malai la ya tui kwa tur tele enga ma chang chang min on en pui don boka abik takin kabiala mat lui ko na tur chu tui kanin tur atan le kolpetha le tourism le fishery ta na tangkai hal to ne chu min on en pui masaro kan tia drawn in king level an kalna tur le til tha anon la photanga tang chuan kanin bezui le don ani chuan Assam Rifle son chungchanga han lu ta ila Assam Rifle son hi sang khajakua somriat pasari atanga kan ruai tu masaten alo boy pui to ani kum som thum pasari na kan mang mek ani ahar le ani til hi kan mizo zinga kan officer nei kan chuan vor chief secretary hial lo ni to te point tun nai maya til ti thailo nia soi po soi tlak kan ni lo hi soi chua chi po ni to lo soi tlak po ni to lo ti hiala min be don pui na thil ani a amaro chu thian zara kan han Sorkar ve chowa ta chuan kan han ena ni thlathum sang ni sam ni pakhata khan Sorkar kal time ne Sorkar nen khan draft MOA an lo ziak to chu ni thum thali sang ni le sam ni pathuma khan anen non le a ti chuan niria thlakwa sang ni pathuma kan Mizoram Sorkar khan draft tur chu an duang ve le a ti chuan keini lam duan awma Assam Rifle lam duan awma eng ma soi fel thei ni lovin chu tiang chuan in karbet ve vein a Sorkar thleng khan thila om ta ni ma son na om ta lova chumian ya wang chuan
kan han Sorkar tira Delhi kan kalkhan Prime Minister le Home Minister nena kasoya chu kan ho tu te po ka hril ngai lo press a po kan soi ngai lo til lo cham le the nia wangin kan film kur viawa ti chuan Home Minister khan arang thayang bera anin sondan kan ngai tu ngai atita chuanin kan in nor chhota a khatianga nia wang khanin meeting joint meeting kha July thla khan ka ko ni hela hianin ta chuan stakeholder zong an local kimbeka sam rifle ba department sang ta po chuan kan in rem theilowa a meeting a ka chuan kan in nial titia an ni lam du dan oma ke ni lam du dan ani a omboka hetianga meeting a official ta kan soi chuan engti khotika ma kan soi feldon lo a ti kha ngai dan kan nei ta a chuan Delhi kan zo kal le khan chief of army staff khanin breakfast aya min soma ani nen chuan kan soi do na chuta chuan tuna kan DC Lieutenant General Vikas Lakera hi Mizoram rifle Assam rifle DC alani lo na in ni tura ngai ani to a chu General Khan lo som tel be a tan chuan kan DC nen hian kan in mel hriat tona chu ta kan thu chu official meeting a chuan I soi to lawang personal level a kan pani hian soi fel tu mang kan ti ta a ti chuan personal level in kan indoor tangat ngata kumin August ni som ni panga khan eta kan bangla minon tlo a ting puite kan induna so ni tlai ni ya solai an kwat gat vel tlang vel so iwa fang teang kan tia kan fang dungna ro sur nuaya kan wa fang chuak fe ani tuan mi mal ang khan kan indor ta zela unofficial zel khanin kan bei chhota a chuta chuan Chief Minister Office CMO le Assam Rifle ho tu te kha kan indor tangat ngata CMO wa thok tu te zong zong a thopui te zong zong sungai hian lom tu te sai duwa thei to kan chua ka secretary ma din ate kan OSD Jonathan ate an trangkaya abik takin Jonathan hi ong lo sen tu ni kan thleng lawang so ti khop chuanin a contribution hi asanga kan beidon nuwa po heti sin hi chu alungoi thak toi a hei bang don le chu en thla nom to kan ti nuwa po ani chu a beidon ve mai lo a nora lo nor so le nge thina chu bang chuan ka tho pui te jong sang chunga hianin lom thu ka soi du ani ti chuan kan chuk thata tho tana khan tho tanin Mizoram kan chuak sana zana an DC hian minon munga la ti chuan kuta Mizoram House ka ruma khan kan final tani ti chuan kan final to chuanin sign patila athang a kan tia Home Ministry kan han fila amaro chu Home Minister khan lo sign ro kan in bu main lo sign fel be ro min ron ti ta chumiania wang chuan Home Minister Thuang Khan ama nen kan thlen le main kan sign fel ta lo kha ani a emi chungchanga hian midang an in ro ve kan thlelowa te ni chuan tin tunaya kan try to te singa Home Minister te po lo soi pui ve an ma ni soi chu ani ang deuh hiala ngai thei til te po om nin kan thria ma ro chu Home Minister staff ho kan han join tunaya chu tiang mi Home Minister ne ngai bu lo thu te min thila chu wang chuanin tu thang satlia te kan ron ngai ta ni iswami som ni palizan khan kan sign ta a Mizoram House conference room a eta yanin som ni pathum zom ni mo sa chuanin Mizoram Sorkar tangin puban lo din afanai Secretary to Chief Minister le Commissioner and Secretary GAD in Mizoram ayo in assigna in pularin omak yang te ka PS le Under Secretary ni bok
witness atranga ani lama trangin Lieutenant General Vikas Lakhera AV SM DC Assam Rifling assigna witness atan Colonel Navjot Singh and Resident Director in assign book ani ten kan van ne kan emele te ho lo om ve lai tak ani loma min fiat pui turin kulai kan official te zong kan som ba ka Pufam Kima, kan Deputy Speaker te, Pumuan Puya Punte te, Pubei Chua te, Dr. Lorena te, Puzeze te, Purasik Mohan te, Le Pi Prova te. An oma mi pasari in. Kan emele ten min, Troy oma, suta po chuanin, Congress di lo su kan kim fik ani. Hei lo mom le zual na, ani. Di chuanin, Home Minister nen kan hani Musui Khan. Hei hi hian kan lo sign ani ta. Alom na hi nei la an quarter gat kotak nei son ni nge selangin chu minon man pui lai hawin hemi in thana kan farewell te pon ni venga iman hun minan langin ro pui de kan tinon nia kan tia ani chuan December Sorkar ni na tum phatang atia so tiang tur chuan kan hanin kha maro chuan ni hi an buaya an soyang hian an omlo le thina kan soi huai ngam vak lo a soi dane ro chu kan soi chong ani chu chu ba chu han huai lu to han soi hi har thina ni chuan kan in rem na thu thung ni nakum April ni khata tanga pan tran tur ani tinge nakum April ni khat kan ti chuan ti tur kan langa khop mai aton tonin antina tuna an kongpui nei lai te so Sorkar ma sa khan an nuaya lo nei tu te kal na turin a hel na turan lo siam saka kal ngai na lova adre ta chiat ba ka an kong sia la so an zo din poi na kal le thei lova tuna chon kal ngai na mi to lo nia so an farmer te hian an du lo ni so kong so akara sonin kong dang ilai me an kan kia joint inspection po kan vania amaro chu an magazine bula kal le sia an magazine khachu file re da turania ti ngai na lo om le la to pa chuan kong pu so intro man kan ti ta ni kong pu kan intro manga asiam thati Mizoram Sorkar in tumula ti chuan salai fe tur ho zong ram nei tu so identity card kan pe vek nga kan in man tro mai don nia kan ti ta chung te chu na lo mani ten than pali son tur alon boka ten water connection te power connection te khang neu kha ti tur ala oma building la pe lo te tu na san an lu har wangin an sak ho building te kha an lu mai chi ani lo ni a chele de wat to mai ni then khat chu khamia ne wang khan chung long chu han ti nan na kum April thangin an ni la min an ti tur oma ke ni la min kan ti tur oma chu kan in pe thiang na kum April a chuan kan ti a chu wang chuan na kum April nisom ni pakhat onilo na kum April atanga tan turin kan ti ta ni chu atanga chiara thathum chung in agreement a effective date atanga thathum chung in heng an chua san tur ani pakhanna chuan chite area ai he akhar somrup pani point pariat zawani panina chuan church area ai hi 0.63 acres ani pathumna babutlang 0.453 acres ani hemi pathum hi pathum chungin an chua san don ani tin April sang ni som ni panga an chua san tur te heng te yani pakhat na lambual azawlam akhar som ni panga point pakwa pali adang le chu lock house point pakhat anala pakhat point pakhat 1.1 acres ani le
chuan Quarterguard Hill Complex so 14.5 acres ni somi kan anin nor chuak tu chu kan trong khop mai eng ting lai ma chu asaran tum lo nia lock house te hi amalam draft jong jong an chan tur da vek khani so wang chuan tun malama kan Sorkar te ne nan lo in dor na pia lama khan e thian zara hei kan nor chho thaya alom om khop maya so lai vana po hol han thira alang sa lai ber mer le lu tak chu chuani om zia hi nei donin kan thelo ba so kan in nor chok ta nge in school area ani le school area here e akhar khata zaw ani war memorial le mandir e hi 0.78 acres ani chu an chu san tur chu ani ta tichuan kan in kara lai chin na thra om seng kan du tuna second AR kan nei te hi reallocate tu ani dona na kum April tlama in Mizoram an chu san do nani tichuan an aya midang an ron da dona reallocation hi ti tur ani Mizoram lim taka an chu san kan du saka keni point thataka kan thla liam keina turin kan in kara in fiat tiam nom zel se kan du tak me wani ti kha kan soi lang du tin kan dc hi fel khop maya an operational guideline en fia thazo ka kalpui an tum me ka engemotia atu nai thil lo theng ang le khatian chi ka om to lo mi turin an ni point nasale zualin operational guideline te en fia an tumani tin biak in area hi thang om ne wa khan zpm party officer ta na hual fel to ti de chia khani amara chu Sorkar ma sa khan da alo siama the Mizoram restriction of use of transfer land act 2022 hin lo siam diam to an chua ma in he dan hin lo siam ne maya tha lo na po ka khlem lo ma ro chu ka ti lai khan en chin hinge an chua sana en chin hinge ne la retain tur po la hiat ne lo ba chu wan chuan ada na lampang kha an lo siam ma sa chu sang ile sam ni pathum khan an amen le ni eta hian section 3 kan en chuang Assam Rifleina an chua san tur mun ma aram leilung le building omnichon building asunga bungra zong ne engkim awa in movable le immovable property zong ne Mizoram Sorkar ta yang tiani tani chu tiani chuan Sorkar masaten sang ni le som ni le pathum khan church area kan ti Assam Rifle Biak In area hin lo chu fel dai to ti na tuan nge biak in ni chu kan ti chuan Sorkar masa khan an chu fel der mai hei Sorkar ta ani ta kam ti ni tak na amai ro chu dan chu siam that theya enin kha dan ka kan siam thatura ka ngaya kan siam thanga biak in ram chung changa hian to mai in thu del kilte nge lo om a document te kan en chianga danan thapin thatakin hei chu kan rel anga atul agin dan poi kan siam thamai do ani chu tian ni lova he dan hi ang ani nang ngau kan man don chuan biak in ram po Sorkar ta tur vek ani chu wangin kan anin pu thin takna apu tu te hi pu le hi lo ngai zo po mai thina boy kha khop maya ti chuan in emi chung changa hianin kha in biak na kha an CO le an ko thanu pa in biak na kha puran kim lo in biak na kha an la huaya kamian ni vele khan brigadier giri sahi tilam zia kan bazot fiani asam na po hei WhatsApp ka le nei renga ani melo chanda na chuang sikul kan chua sandona mizo ziti tu le zilai zani chuang an oma zani sam thum be
an mang ang ma không ai kan kal le ta kam ti kha an ngai tu nga ya an loin ma khuam ve nga ya mandir kan chua san do na chu wang chuan helama mandir kan siam ve te nga ya biak in mun kan chua san do na an loin buat sai ve te nga ya chu wang chuan pensioner tele kan sipai tele an chung kwa te le civil mi te ela kan sikula lo ziram tama kan biak ina ring kho man tam boka pensioner ho tele civil mi thlengin ngau hi kan bara khai thut chuan adik don lo ti in minon zota ka chuan ngi kan chua san do ne loin ruaman anga yang ti ka hrila an ma ni thon thut ka do lo wangin an lir ro loin tua cha theinan ka ti wang ania a hun le ni era chu kan soi lo reng tiani chu chuan commandant chan na ni kan kol khiawani khati la khan kan soi ve du lem lo mai po ti lom zia chu ta khan a chiang viawa chu wangin Mizoram Sorkarin ti tirani ti ta kha chu thu vu ani tak zeta kainin solaya son office da kan tung ozang lo wa tu na hian office do te kan hual ve me ka poisa kan khon me ka zoram pom puya kan unit te tangin tu na hian office mun tur kan tuak me ka ni enge mosat kan tuak nga ve tong he ni chu chuan ya kalai kha kan soifia vele du lok ani ti chuan a to pera chuan lom thu ka soi do pathiani min kai khoi tak me wa kan sarkar hi pathian chunga lom thu ka soi do tin kan home minister union home minister ne na lom thu ka soi do na sa takin min pui min support ani chu tiam chu ani tin kan dg cooperative ema afel ema khazok tura kan ngai chuan min mial doi pang tang ngai lo ani chu ania tin kan home secretary Govin Mohana chumi chunga po chuan lom thu ka soi duwa tin chief of army staff general Upendra Dwivedi po minon tlo le nge nimin tlai di bolon len kha nimin tlai minon tlo army chief of army staff ina Mizoram House chief minister Amron muturan local voi khatna lani antiani amaro chu choi amin soma kan eiman lova an dc ro chon kan sign zan khan min soma so lui an vakir ani ta chuan chu tiang chuan in lai chin na thatak kan neya kan dc lieutenant general vikas lakhra chunga po hian lom thu ka soi du tin kan chief minister office ka tho pui te chunga po lom thu ka soi du tak zet ani hi anga tinge aru garal de wa inti chuan alanga paw kan meeting khanin social har maya mimal in kom ngai na tang lo chuan kan sual thudon lo kan tia chuan kan hen kom ngai te sian in biak in kan in bia sumia kan chuan thil he lo teng ta ani ole khati jong kha asoi te tong ni silangin